Ya, berjuah-juah raman pada kini dekat ada lagu kirim surat. Ede bisa ada lagu si cukup mehuligal, mejilegal. Tapi laka seteh isi penciptana. Jadi NN nonem. Jadi apa yang pencipta lagu enda, salam hormat man bandu. Kamu mereka taring-taringin si muhuli, si danci menghibur kalak karo bagai versi si dewan sidah kami. Endam karena lagu kirim surat selamat menikmati. Kirim surat kuturang ije ku tenahken kena perlu kel kamreh turang sehkal perluna sempat kendulah kia isi suratku man bandu ije ku tenahken kena turang surat ndulah kia kirim kenduman bangku adi lakam sempat turang surat ndulah kia kirim kenduman bangku likelku begi berita na turang nggo kepeken sambar teman durekuan adi payokin mage adi natuhukin nake sekenu kurundu mualiaku turang mama biringdu
bage turang labo minde dalih turang kamar kata sayang maka kuateh nambari si deban kamar kata turang maka kuateh nambari si deban Ikel ku bagi berita na turang Tunggu kepeken sambar teman urekuan Adi payokin bage adina tuhukin bage Sekeluk rondu muali aku turang mama biringdu Sekel ukurundu najing kena ku mabiringdu